Pinaka Cina Serada Bakti Majang Ida Sangyang Widiwasa saha sesunan sane melinggih ring Pura Luhur Tirta Mas Manik Muncar, Desa Pekraban Adat Belandingan Kintamani, kerama Desa Belandingan Margiang Bakti Penganyar sane kepuput oleh Ida Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun saking Kedatuan Tabanan. Manut sulinggi Ida Sri Begawan Putra Nata Nawawangsa Pemayun saking Kedatuan Tabanan, Pura Luhur Tirta Mas Manik Muncar pindah ke Pusat Tirta Amarta. Manutin ring sejarah pura kasobiahang rikalaning krama ring bali kekirangan toya miwah mewah nyani ngeruruh toya krama ngeniang sumber mata air. Silitunggal nyani sani magenah ring desa Belandingan puniki. Kuentenan serana transportasi saha margi nuju Genapura sampun presida puput kabecikang. Kaaptiang para pemedak sani jagi tangkil ngaturang pangubaktian saya ninca. Waktu punika. Nah, prasasi punika lah makin nyejar melingiriki mangde malih ke upupila rikiring krama balet tandingan. Nah, toyo sani medal puniki tidak betari mempekeleng ring para banyak ide riki, nah ceneng tinggi amat kejang, kemit nyentoyo puniki, icen gelah keteguhan, mawenan kasih bala tandingan, saking bala tandingan puniki, mana desa Belandingan makin kita, nah nike membit pemargi, mawenan ring kita Mas Manik Muncar ini kita sabun puput keharga untuk ide betara Wisnu, dan ide Wisnu saya muput, mawenan kenikahan mana ngemasang. Manggala perwarta kekarya Pura Luhur Tirta Mas Manik Muncar jero bau kabeh ngwedarang kuentenan Pura Tirta Mas Manik Muncar sampun uli ilu. Tirta inucap starte medal duaning keni sasih panes. Tiosan punika sokongan sahuratian saking pemerintah miwah krama Hindu sejebak Bali miwah Dura Bali dahat kaaptiang antuk ngewantu puangunan Pura Luhur Tirta Mas Manik Muncar sida kapuputang utaman nyane ring widangan pura miwah genah parkir sane durung kabecikang. Pemargin Bakti Penganyar kemargiang pindah ke Edan Dodonan Pujawali Purnama Kase ring Pura Luhur Tirta Mas Manik Muncar sane kadulurin antuk ngomargiang karya pecaruan resigana ring tanggal 15 Juli kali tali 19. Tanggal 15 ngewentenang pecaruan caru resigana. Tanggal 16 ide betara sakti medal. Haris tanggal 16 ide betara sakti medal, tanggal 17 pengagung Pujawali. Haris tanggal 18 ide Serimpu Begawan nganyarin malih. Terus tanggal 19 suang pedadian malih nganyarin. Tanggal 19 nganyarin, tanggal 20 malih nganyarin. Haris tanggal 21 sampun ditiamu pamit ngutang lulu. Mungwing pemargin Pujawali Purnaman Kasa nyabran Purnaman Kasa kemargiang perainan ide nuju Pujawali ide. Pura Luhur Tirta Mas Manik Muncar keampon oli satak kakak saking krama desa Belandingan Kintamani. Agus Sudiat